Jel fora? Jer ovo kao u nekom crtiću. U kojem smo crtiću? Crtiću! Mama je gladna. Da se vidi, da. Na koju stranu ćemo sada? Na koju stranu ćemo sada? Jesmo se izgubili možda? Jesmo se izgubili, Irina? Kako ćemo naći sad put i izlaz? Došli smo u neku veliku dvoranu. Dvoranu! Mateo! Mateo! Irina! Ko to kaže? Irina? Inga! 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 Odite, mama da, dođi. Mama je na plaži. Ali Teo, tu dođi. Ne. Teo, tu baca, Teo. Kamo? Daj mu ovo. Baciš im nešto za papati, Irina? Evo Teo, daj mu ovo. Bravo, Irina. A gdje je Mateo?
Opet. Ti si 5. put danas pala. 5. 5. put. Irina, jesi dobro? O, Mateo, dobro je. Polako, 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 Mateo. Polako, polako, polako. Polako, polako, polako. Bravo, Mateo, ali polako, polako, polako. Irina, ti možeš skakati, a Mateo, polako. Izvrsno, bravo, ekipa. 1. Izvrsno, Mateo, bravo, sad polako dolje, polako, polako, ili se primi? Šta to radiš? Mogu skočiti? Možeš. Izvrsno, Irina. Bravo. Bravo. Mogu lako skočiti? Možeš. Mogu lako. I sad 2 skoči. Ne, još sad još ne, još 1. Sad 2. Bravo. A ti, Mateo? Kaj je to? Kako je to? Kaj je to? Dođe ti dolje i skoči. Ajde, ne još. Nećeš. Skok. 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 Bravo, Mateo. Irina, moramo ići. Irina, moramo ići na kavu. Irina, moramo ići na kavu. O! Bravo. Ja sam mislio da ćeš se ljutiti. Još moramo po češaljići koje je brat ubacio. O ljubavi mala. Idemo na kavu. Evo nas na velikoj pipi. Šta je to nacrtano, Irina, na pipi ovoj? Ne možeš pritisnuti. Ajde, tata će pritisnuti, da vidimo mi to. Ajmo točiti vodu u našu bocu. Čekaj, čekaj, tata će popaliti, čekaj. Evo, tata upali. Evo ga. Toči vodu, ajde. Čvrsto drži. Ajde, ja ću natočit vodu. Ti ćeš, ajde, ispred. Pa sad rukave, brzo, brzo, makni, 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 makni. Hvala, Irina. Hvala što ste natočila vodu nam, da možemo piti. Mogu probati ja tvoju vodu? Fina voda. Hvala. Nakon burnog boravka na Zrinjevcu sjeli smo na kavu. Ovako to izgleda. Jedno dijete nam je otišlo. Jedno dijete tu odmara, a ja moram loviti Matea. Pa djeci pobjega.
Igrao si se. Dođi. Moramo se vratiti nazad. Ne. Da. Moramo se vratiti nazad. Irina nas čeka. Kava nas čeka. Kako lijepa boja ove. Kupili smo djeci za podmititi ih sa nečim da mi možemo Ajde sjedni. na miru popiti 7,5 minuta kavu. Što je to? Dobro da su delicije tu preko ceste. Mateo, nemoj pasti dalje sa ovoga. Ne, tu je on kod mene. Odnosno da ga primi, ima da ne pliz da primi. Kako da su Mozart kugle sa malinom. Ojoj, ono što sve žene vole. Istina. Makaroni. Ajde, da ga stavi, da ga monte da ima pliza, ne mogu, neću Irina, ništa. jer fina ta duda. Mateo, jer fina duda. Onda idemo doma. Ideš spavati? Ima da znaš kaj, da ideš ti u kolicu, može? Ajde ti te u kolicu. Mama. Sjedi. Ja ću se moram. Oči. Ne bacit, idem. Pomiriši? Ovo ću sad. To ću sad to. Možda kako treba izgledati. A hoću ovo. Hoću ovo sad. Hoću ovo sad. Isto odlezlo me. Ovdje sam mislila. Gotovi svinje jedu. Neće to. Neće to, rekao. Je fino, Mateo, to. Nije, jel da? Dobro, dosta sve. Što sada? Nema više Lize. U pomoć. Lida. A žao mi je, Irina, ne mogu ti pomoći. Nema papir, pojela si je. Lida. Liza. Nemaš Irina, još daj, jednu? pa ne možeš spoda uzimati, šta pričaš ti? Ti možeš da imaš još jednu Lizu. Nakon što su se najeli lizalice, završili su ispod stola. David. O, bum. Irina je došla gore. Neugodno mi je, nema, da koji zgasi? Neću. Kako mi je neugodno? Ovo je naš prvi izlazak nakon godinu i 4 mjeseca. Djecu smo napokon ostavili malo na čuvanje i idemo na pivo. Jej. Moraš nešto reći za date night. Aha, super mi je. Dobila sam pivu, tako da mi je okej. Date night u Gundulićevoj. Evo, gledaj. Evo, gledaj. Dakle,
Ali smo sretni za razliku od ostatka Europe koji ne mogu ni van izaći, a mi smo Ove ženske koja žele biti